Mim kut thani som panga zirtop ni ni a tuntuma hian Russia indona thu thar le khovel thil thengra phlak mi sing khat chuang zet boral na te kan ngai thladona Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan Ukraine in Crimea Peninsula a Russian Air Defense System advance tak anti chiania soi chu afak hle Russia in Triumph Air Defense System a mandan soin voina nena kan chana wangin lom thu ka soyani ati min run tu invader te air defense system chu a chhevekani ati Ukraine chuan kumsang ni som palia Russia ina an laklu Crimea Russian patrol long panni po an beini in military intelligence ho tu Andriy Usov chuan Reuters news agency ashil Russia Defense Ministry chuan long hi beyani thu anem ngeta ma se si drone panga te chu an kap chiani in a soithung Ukraine Defense Minister Hanna Maliar chuan Kiev sipai te chuan kho chhaklam kho pui bakmut thanglam kho pathum vela indona hau tak an kalpui mek ti soin heta hian masona an nei thu a soya Russian Defense Ministry chuan an sipai te chuan he muna be pui thlak na voi riat an lo dolet te soibok Ukraine Deputy Defense Minister Maliar chuan Russia sipai te chuan kho thanglam front ta chiat na sa zo kan to ka hei hian an mani invent theina na sa takin ati hniam ti soya Ukraine hian Sea of Azov lampan na konga Russia thunun na hnuaya kho rang te chhuwa zelen tumin tuna hian be puan thlak mekani NATO member Romania chuan Ukraine ramribula an airspace mun then khata thlona thlo khapna dan an siama hei hi rampona tanga drone run kal an omnia an ngai wangani Ukraine a Ismail longchol na mun luipia lok chu Romania ramania Russia drone in Romania a beitelem ti chungchanga in helna tun nai khana chuakani Ukraine Prosecutors General Office chuan Russia beina awangin naw pangkum rukmi athi ti soya Kherson chimlam biala Novodimitrovka khwa a Russia in silaya me pu awangin midang pali an hliam boka naw pangkum som pathum mi po atel ti soi Kursk Governor Roman Starovoit chuan Ukraine in Russia ram ria khopui tayot kino abe nuwa mi pakhata thi ti soibok Ukrainian pilot te chuan Gripen fighter jet preliminary training an zo to ti Sweden chuan a soya ma se Stockholm in Kiev tan thlona a hlan donem engma la soi chiang lo Ukraine chuan Crimea Russia missile defense akap chia indolong pahni a chetel bok ni in a soi Russian S-400 Triumph surface to air missile defense system chu Russia ina an op Crimea Ukraine special operation nei meka ti chiatani thuan soi Ukraine chuan an sipai te chuan Black Sea chetla Russian patrol ship pahnian beya Russia ina lua Crimea Triumph surface to air missile defense system advance tak anti chiati soibok hetiang man ruwa hlo hi Russia ta na tactical failures lian takani anti nimin ninga niya Russia laka poi khoina thleng nia report hi Kiev missile aka hnu ni khatna ni in helai shipia ta hian Russia tui hnuai long le naval landing ship te Crimea port of Sevastopol shipia ta te hian siam that tur repair tur long da an nia heng te hi Ukraine chuan an kap chiani in an soi ninga ni khan telegram an post dan chuan Ukraine sipai te chuan Black Sea chim thlang lambiala Russian patrol vessels pahni an kapa jinglama be pui thlak na hian chiat na engi moza ta thleng Russia Defense Ministry chuan thu chua siamin Sergei Katov long hi be ani thuanem ngeta ma se si drone panga manga be na chu an dolet an kap chiani in a soithung Ukraine sipai te chuan ninga ni jing khan Crimea thanglama Evpatoria khopuya Russian air defense system chu hlataka tanga be ani thu asoi voina kan hnena kan Crimea ram chunga occupiers air defense system ti chiatani awangin lom thu ka soyani lotlin na langsar takani inti thatak zete ti in Zelensky chuan asoi hemi awang hian Ukraine security service le kan navy thoktu zongzong te hi abik takin fak an phuani ati
Ukraine intelligence source chuan aerial combat drone te chuan Russian air defense system chu a radar le antenna an bei ma sapota athuak bur le a hriat na thazam an cha saknuwa Neptune cruise missile pahni ka chu ani thule defense system launcher te chu akap cheta ni in a soi Ukraine hian ral do an thiam ve tel ti hei hian ati chianga khotlang sipai rualin na satakin an traina satellite mangin an puina sa hle boka Russia beiturin khotlang ho le Ukraine chuna satakin an tang ho Russia hian engtiang takin nge a beile zeldon Kim Jong Un ral thuam hi Putin hian alak ngei rin ani a atop kho ka nuclear man ai chuan kong dang ala zong ram ti chu a che dan a hian a chiang hle bok social media footage thren khata chuan puak chak tak mai jan boru ka mai khuzam le mai alna sategena tuam chu mu ani a kan thulak na Reuters chuan video hi a verify lo thung Russia Defense Ministry chuan an air defense te chuan Peninsula chunga drone som pakhat an ka phla ti soi ve bok Washington DC a think tank Institute for the Study of War ISW chuan Crimea Russian S-400 Triumph surface to air missile system chu special operation ati chiat ni report ani thuwa soya hei hian Russia in alwa to peninsula ven himna konga thilpoi taka thleng don ti soya Russia tan ven himna lama chaklo na athlen ngei don ni in a soi ISW chuan he strike hian Russia sipai te chu an system manga missile ka phlaturin anin ready toklo anti thailo emo ti atilang ni in a soi ISW tarlan danin August thatop lam khan Ukraine sipai te hian Crimea khopui pakhat Olenivka bula Russian S-400 air defense system an kap cheto bok ni in a soi Black Sea Russian Navy beina hian Ukraine hian tuipui kam matanga hlatak Russia ram chung target ka theina ati pung ti atilang bok Ukraine chimle chaklama ki fin counter offensive an nei chu minefield le Russian defensive line in ati khotlaya heti la hian Ukraine sipai te chuan Black Sea biala po be puina satakin an thlak meka chuti lai chuan Russia hian Ukraine in tuipuya tanga athil thon chua tuipuya an block ve mek bok Ukraine hian Russia target beiturin tuipuya drone a rin chan na sa hle a Lama satir lam khan Novorossiya Russia naval base bula Olenogorsk Gorniak landing ship chu an kapa Russian field tanker po an kap chebokani Ukraine hian an counter offensive hatlak tak chu an nor chun zom zel an kalpui chun zom zela front line mun tam taka indona na sa taka ti report ani ma se thlathum chung zat campaign a hian mason na lian tham an la nei hlei thei lo thung Russia hian nuclear le ral thuam lian manga Ukraine chut lom ai chuan conventional ral thuam manga Ukraine nor chun zom zela thlang ti a hriat theya a chan chu North Korea atangin ral thuam ala don nia rin na lian taka mek wanga ni a alai pui mu tam tak a cholut ngei don ni in an ring ole kan puang laklo to a thian ombel zela chu wangin kan puang chun zomanga thil thleng thar te kan update chun zom le anga Libya tuilian wanga chiat na thleng chu ara phlak zia alang chiang tel mai ara phlak zia alang chiang tel mi sing khat sang khat zathum an thita Libya tuipui kam khopui darna a tuilian wanga thizat chu sing khat sang khat zathum an tling to ni in tran pui to pol group te chuan an soi he Libya tuipui kam khopui darna a tuilian wanga chiat na thlenga thi te zon na tho chun zom zela ni a he wang hian thizat an pung zel vo in zertop ni sompanga hian mi sing khat sang khat zathum mi thian to ni in Libya Red Crescent chuan an puang Aid Group Secretary General Mary L. Dress chuan The Associated Press nena phone mangina hrila Mediterranean tuipui le a che vela hian mi sing khat le za chin hriat lovin an lo ti soya hel thunai tu te chuan ma indarna a thizat chu sangruk an kai to ti an lo soi to bok Thlipui na tak Storm Daniels le wang khan ramchung mun danga po mi za som sari velin nunna an chan bok Libya engthil chi ange thleng Mediterranean thlipui na tak Storm Daniels khan Libya chaklam mun rang anwaya tuilian rap thlak taka ron thleng bok nen
an tui khua lian pahnih a sa boka chumi chuan a thlang lam khua a tuam thla ani mase a tuar na sa ber tu te chu darna khopui ni in mithiam te chuan an ram in kai hruaina mumal tak nei ni se an ram hian in kai hruaina mumal tak nei ni ta se chiat na thleng hi tam tak pumpel thei ani an ring World Meteorological Organization ho tu Petteri Talas chuan Geneva a thu thar the dar tu te komna Meteorological Service pa nga e thok tu te omta se thlipui ron thok tur le tsunami ron thok tur hi vokhana an pe thayanga emergency management thu nei tu te chuan mi pui son chuan nan kalpui nge yang ati World Meteorological Organization chuan tun kar tir lam khan National Meteorological Center chuan tuilen madar kar somsari pahnia vokhana an ti chuaka sarkar thu nei tu te zong chu email le media kal tlangin hriat tir an ni mase malak na engma omlo tui khua chim che thayani dan po mi puya hriat tirna film khur thuwa son chua po omlo ani anti tuna enge thil thleng darna khopuya hian mithi te chu phu mek zelan ni atam jok chu a hloma phuman ni ti in Libya chaklam health minister Otman Abduzelel chuan a soya kan soi to ang khan Libya hian sarkar pahnih nei to le khovelina an thlop sarkar leilok khothlang lama oma khochak lama helpolina sarkar an siam ombokani nimin jing ninga ni jing thleng khan ruang sang thum chuang phuman ni to ti minister chuan a soya mi sang ni dang chu ti felme kan ni mithi tam jok chu darna pona wantlang thlan muala phumani thu soin then khat chu abul hnaya khopui le khopui danga tela kan ni thu a soi Abduzelel chuan chan chuan ha thok tu te chuan khopui chunga building che to te chu an la dap kwal reng ti soin diver te chuan darna tui pui le akama na an la thok mek bok mitam tak chu chirle bol hlo nol nok in tiang ther thur mai hnuaya ruang zon na tho mek alani chirle dum te po an hai mek zel tui lianin a kamsan kar le motor dang nol ne na in tiang nokorem rum te concrete lo sop nul mai kara te zon na thola ni zela chung nol le kar chia in tiang khom te chu fit som pathum thlenga sang te pon om tui lian hian he mun pan na kong puya chima adan boka wangin chan chuan na thok tu te chuan man ro rit tak tak nen har sa takin che tan lamek Libya kho chaklama parliament the House of Representatives a chuan nimin khan tuilian wanga har satna sutkian nan le tuilian tuarte tan puinan Libya dinar tlukla ding on som US dollar zong chuan US dollar tlukla ding on ni emergency budget an pom mani miang zat che nge thi ninga ni thleng khan Libya Red Cross Crescent chuan mi sing khat sang khat zathum an thi to ti soya ninga ni thleng khan Libya Red Crescent chuan mi sing khat sang khat zathum an thi to ti soya mi sing khat za chu chin hriat lavin an ombok ni in na soi hi za thian lapung hle tura chu tani ninga ni khan Saudi Al Arabia television station a thuwa soina derna mayor Abdel Maunem chuan chiat na thlen dan le chin hriat lo an tam dan ngai to in thi za thian mi sing ni an kai chho thei don nia arin thuwa soi Libya kho chaklama thi jinga hian Egypt mi somret pali velan tela nimin khan an rong hi an ramlama thon an ni Beni Suef province chimlam kho pakhat atangin mi somsari chuang an local Libya media te po in he chiat na thlenga hian Sudan mi pem lut mi tam tak an ombok ni in an soi tranpuina hian na athok thaim UN International Organization for Migration chuan tuilian wang hian darna mi singthum velin chen na in an nei to lo tian soya midang sang engemaw zat chu kho chaklam kho pui hmun danga anin son bok tuilian hian darna pan na kong pui tam taka ti chhia International Rescue Team le mi hring puina lo thleng tur po ti khot lai hle a tual chung thu nei tu te chuan kong then khat an ti fai mek zela ni khat kal ta chung khan mi hring puina convoy te po kho pui chunga hian a lut tran thei ta bok UN Humanitarian Office chuan Libya mi nuai ni singa te chuan man mo takin tran puina an mamo a chumi atan chuan dollar makta duai somsari pakhat point pali dil na emergency appeal an ti chuak
International Committee of the Red Cross chuan tual chung thu nei tu te hne na body bag sang ruk an pe to tian soya he ba ka hian harsat na tok mek te hne na dam doi eile in le thil dang sem chu ani thuan soi bok International Aid hi tun kar tir lam khan derna khotlang lam kilometer zani somnga vela hla Benghazi a thleng tran to ram engi mozat in aid le rescue team an tir thenom ram Egypt Algeria le Tunisia te po antela Italy chuan naval vessel satira humanitarian aid le navy helicopter panni chu zon le chan chuan na tho na na man ani bokani President Joe Biden chuan US chuan chom dol na pol rang rang te hne na poisa athon don ti soin Libya thu nei tu te le United Nations ne na inram na siamin tranpuina dang an pe don bok ti soi